Muri Nigeria umubare w'abantu bazize inkongi y'umuriro barimo kuvoma peteroli yarimo kumeneka ku ikamyo yari yahirimye bageze kuri 86. Minisitiri w'intebe wa Kenya yavuze ko igihugu cye cyohereje abandi bapolisi 217 muri Haiti, abamaze koherezwa bose barenga 600. Mu burasirazuba bwo hagati imfashanyo zinjira mu ntara ya Gaza ziturutse mu Misiri zatangiye kwiyongera. Agahenge mu ntambara imaze amezi 15 hagati ya Israel na Hamas katangiye kubahirizwa ejo ku cyumweru. Ejo Perezida Joe Biden yasuye inzu ndangamurage mpuzamahanga y'abirabura b'Abanyamerika mu mujyi wa Charleston muri Karolina y'Epfo. Iri ku cyambu cy'inyanja y'Atlantika, ibihumbi by'abacakara bazanywe muri Amerika bacishijweho guhera mu mpera z'ibihumbi 760 kugeza mu 1808. Muri Kenya abarobyi barashishikarizwa kwegeranya icyatsi cyitwa yasente bakakigeza ku ruganda rw'i Nairobi rugikoramo ibikoresho bitangiza ibidukikije. Ibyo byatsi byateje igihombo kiri hagati ya miliyoni 150 na $350 z'amadolari muri 2023.